I lepo zaželim svima, ja sam Balkanski Uchiha i danas ćemo pričati o tome zašto se Byakuganom ne može koristiti Genjitsu. Neću puno da dužim ovaj uvod, pa hajde da krenemo. Jednostavno, ovo nije sposobnost Byakugana, isto kao kada bismo pitali zašto Sharingan ne može prizvati Gamakichija. Ali ja ću izneti neku moju teoriju o ovome. Prvo, moramo reći kako je Hamura dospao na mesec, zato što će nam ovo biti važno za nastavak videa. Nakon veoma teške borbe protiv Kaguje, Hamura i Hagoromo su aktivirali jedini pečat koji je dovoljno jak da pobedi Kaguju. To je Six Pets Chibaku Tensei pečat. Sa tim pečatom su je zapečatili. Postoji legenda u Naruto svetu koja govori da se kao rezultat korišćenja ovog pečata stvorio veliki planetoid na nebu. Taj planetoid je počeo kružiti oko zemlje i ljudi su ga nazvali Mesec. Nakon svega ovoga, jedini trag Kaguje koji je ostao na zemlji su njeni sinovi i prazno telo Desetorepog. Hamura je to telo odneo sa sobom na mesec i ostao je na mesecu kako bi štitio to telo i grob svoje majke. Tu su Hamura i nekoliko njegovih pratioca započeli klan i direktan potomak ovog klana jeste Tonerio Tsutsuki. Hagoromo je probudio Sharingan, a Hamura Byakugan. Od Sharingana su se razvili svi ostali Doujitsui, a od Byakugana samo Tenseigan. Svi Doujitsui koji su se razvili od Sharingana mogu bacati Genjitsu, a oni koji su se razvili od Byakugana to ne mogu. Naravno, ovdje spada i sam Byakugan. Ja stojim iza toga da je Yugan mešavina Byakugana i Kuramine čakre. Ako je ova teorija tačna, onda ni Yugan neće moći da baca Genjitsu. A sada ću reći moje mišljenje o tome zašto Byakugan, Tenseigan i u našem slučaju Yugan ne mogu bacati Genjitsu. Pošto su Hamurini potomci živjeli u miru, na mesecu, nisu imali potrebe da beže od realnosti i nisu morali da razvijaju svoje doujitsue do te mere. Oni su razvili sposobnost da vide u daljinu kako bi vidjeli šta se događa na zemlji. I to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da vam se svideo. Ako jeste, ostavite like i subscribe. Šerujte ovaj video da bismo što pre vratili staru aktivnost kanala. Recite mi šta vi mislite o ovome i do sljedećeg videa pozdravlja vas Balkanski Uchiha.